Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, Halatko ni Shillong, Ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakirdob Ying Jongpi. Kamalki Sports Club kalala ban penlem no da arko lanot ya Kamaukar Sports Club haga lempung yela kai OC Blue Shillong Premier League arajar arpuwe arpu ar kabalalong hamadan polo haga sngi thoding ka arpu sau tari ko banai jileo arajar arpu ar kini ki artli ki kol ke bala penlong ya Kamalki Sports Club banyo khori ki live point na kini ka jingya kun ki dei ki bala yo tap lingba udan bok lang maulong ha ka minute ka basau pusan bat u koridor khar ha ka minute ka basau pupra
Bong congratulations lagi nak gaya kaya. Juga nggak ada possibility yang bagi lagi kita fresh maybe untuk first game kerana kita ada experience mo. Dari after that game pada mentasi ni ba kali kaya ke confidence ka sang berwan lagi. But let's say ka result sang game ni kapini siapa kena keluar banyak fight akan dia lah. Kejinjok ni kaya mensim ya team, kaya lift your confidence untuk team. Barangnya kini kejinjok mentasi kena cukup ni dari nak game sekali game kan long mau jam ni minala bani ai ka fight di team tu bagi orang I mensim shoot ikna bagi nang lihat kamha ban ai ka the best kejong pi haki di game kurang ni wan pe ya ka mokhar last game bagi lihat ka bakal nang jet ke drone untuk game te niru last show ami kena bagi wan estimate iki. It's a good team tam di half time bagi nang wing. Di nak yang kejongi kita strategi ke bagi ngap pihak lomba minum air leki bakin hold the ball for too long ni ong eki ba at least 5 seconds 8 seconds alat di one day ni haban tackle but yum de ala kam tam midfield but kita side dengan thai ka game mentara sini doktu bagi bagi dia sebenarnya right from the start hadu mentan ni benda put dia lihat kai ha bagi be ya ka ball kam dan ka kapat ba kinong ba kin shot ban ni kam tam midfield. Awak kata ni kepat masih tadi kata second goal 5-10 minutes di shot dominate and then after that pada kila di comeback yang boni lagi dekat yang whole game ke position yang kata tim kejongi bat ke board kata ke position dalam tim kejongi ni nya persang dia kata memang yang tip di ups and downs kita baik mat injury kita tekan anggun lain players ke injury apa Kiwi players ke bawah berpikir sih itu tidak benar hasil performance kumai gitu ni. Bagaimana kata ni ka level juga tim, momentum juga tim kami yang lebih dari kan di game besok. Baik, film tadi he result ka you himo tambah harga game tim lawan nong, ting lawan perform ha, ting ka feel ke tim, ting kamu ha jing dia kai ti jing ram ni have accept he mo. Jadi kiwi tim ni jing ram kan benda player tinggi kenang ba game show kilaban perform ha chu moi kai bagi lek kam tas ni man ong as compared to the last game tinggi kam dunam tas ni sakawai ka tepat ka khambat kamaran kliat ya ka umei namari kumei lek kai ni ki kam long kam attacking kam kilong ki ke speed kam yu kan tas ni beda nak pas lam tu dan khambat pun kam tinggi kan ban ni ya dia ni betul di kemen ba next game Hindi kan tangman nginong banay daw kung mandan di tengah next game tengi hapan Ristom show kan. Dari second half pilai ihi ngilai persang. Kalau ngilayo kican so tambang midfield man convert iki. Apa midfield de ni hap accept maka defeat ba ngiyo atas ni. Man ang katali te borong i naru ba stang ni hi expect every opposition as a strong team. Hindi tang kamal team de giveaway they borong team hi expect a strong team. Well, let's see malki last game ka Cimla yo representatif yo strong performance juga kelapan yo kur kayaknya kata 3 points. Jadi kira bagi ni game cepat long term dan berslot dan plan. Any game any day kelapan long ini yo favor and our favor. Nak kalian jungi day tam mengi hap Ristom. Pakai lagi mesti mengi yo atas ni haman korek kan. Insya kata tekam day ya mo bagi tang si point mengi layo kakak top team kan long ingi bang carry dua nak kata tekam does not arise mo kita jungi abang ngihi game ting iklan ting ram ting job tak komentas ngilai mendek mo asas tim de mengi kami lihat kai pa lai lihat kai pa bero happy tambah feel man convert senses sia bang feel de at least ni have accept ya ke defeat mo yo tas kita mai mendek kan ka makan pendelit tim no yang ngi makilong kiwi tim abang ram Yuan biang as a stronger team in fight biang as any person ko ngi kenduru ni le tingi kan bi ko biang ke job